U čitaonici Gradske biblioteke u Novom Sadu održano je veče poezije i šansone posvećeno velikom francuskom pesniku Jacquesu Prévertu. Ovaj prostor nije bio dovoljno veliki da primi sve koji su želeli da uživaju u lepoj pisanoj reči i romantičnoj muzici. Kroz Prévertov život i bogat stvaralački opus publiku je vodio šansonijer Loran Prokopić. Po mom mišljenju, njegove pesme su zapravo pesme realnog života i jednog univerzalnog, da kažem, tog vriska mlade generacije u želji za slobodom, pogotovo u ono vreme, znate u kakvom su oni živjeli. Tako da mislim da ta njegova jednostavnost i prepoznatljiva igra reči koju možete naći u njegovim pesmama jeste bila zapravo ključ te njegove, mogu da kažem, vanvremenske dimenzije. Dakle, pesmi koje su i onda kao i danas potpuno i zasluženo aktuelne. Prévertu je stvarao pod uticajem nadrealista, zalagao se za slobodu, bio protiv elitizma i klasnih podela. Obični ljudi, siromašni i svi koje život nije mazio bili su junaci Prévertovih pesama. Rođen je, živeo i pisao u vremenu kada je svet doživljavao najveći preporod, ali i proživljavao teške godine svetskih ratova. Sve je to ostavilo traga na Prévertovo stvaralaštvo koje se ceni i 40 godina posle njegove smrti. Pored poezije, Prévertu je ostavio veliki pečat i u francuskoj kinematografiji, napisavši scenariju za više filmova. Njegov mlađi brat i on su prosto bili nerazvojni, mnogo su sarađivali na filmovima i on je često pisao i dijaloge i scenarija, ali je svakako bitno i pomenuti da je pisao i za, da kažem, pozorišnu trupu Oktobar, jedan politički pamflet, da je bio dosta angažovan u to vreme i sa te strane i da je posle 1948. godine, posle jednog nesrećnog pada i povrede koju je doživeo i zapravo bio nekoliko dana u komi, posle toga je počeo se bavi kolažom. Bilo je zanimljivo vidjeti fotografije iz različitih perioda njegovog života i nakratko zaviriti u Francusku početkom i sredinom 20. veka. Čitanjem pesama na francuskom i srpskom, a posebno zvucima šansone, Loran Prokopić verno je dočarao to doba. Rođen sam u Parizu i moje detinjstvo sam proveo u Parizu i znate šta, možda je to sada i u skladu sa ovim mojim godinama negde i uopšte nekom situacijom i životnim putem. Pre nekoliko godina negde sam se emotivno vratio svom detinjstvu i u stvari od tada, da vam iskren budem, sve ovo što radim iz te neke lepe potrebe da se podsjetim tog perioda i da podelim tu emociju sa publikom koja me prati. Veče Prévertu pokazalo je da ima publika koja ceni kulturu i umetnost. Iz udruženja šansona koje je organizovalo ovo druženje najavljuju nove susrete i podsjećanje na velika imena u poeziji i muzici, jer kažu samo rad i pažnje vredni kulturni sadržaj najbolji su način da se publika vrati u koncertne dvorane i izložbene prostore.